Good. Thegi yoge thina mbere na kwirorera iNooro TV. Twakorwo twacanjamũrwo wega muno na kigoco kiega muno ni mundu gwitwo Mufia Paul na band yake na matithiete ni megucokereria wona ndarikia ndereti ino nigetha matuinire nyimbo nyingi cia kugoca na gucokeria Ngai witu ngatho rucini rwa muthi na nindirona ni ndumiriri nyingi muno mutumite cia kuga Mufia ni amurathimithia muno rucini ta mundu gwitwo Shade wa Exit. Oragwa actually umebambika sana ni tondu wa kigoco kiu mundu ungivoigwa uguo ni mundu gwitwo wawiri ari arauga ni akenio ni nyimbo icio muno ona mundu gwitwo Lozihari kuma Pipeline Embakasi goko Nairobi ajira kama ugeithia Mufia muno na Karango na mere ni maraina wega muno ni uhoro mwega ati akuona athuri makinira Ngai ni uhoro munene muno ucio matithiete ni megucoka nigetha tumenyane nao makiria no hinda riri njitekerie njarie cia wonjoria na uteti ndiiriga kurehe mundu wa biashara ngoretwo ngirehe ateti na iro mwarandiria no wo muthi ni okire tene na umiro kuria Embu na Embu ti haha Embu ni gathabari ni areketie gukinya niwe chairman kana mutongoria wa hori biashara thiini wa county ya Embu kwitukira kiama gitagwo Chamber of Commerce na ni engineer etagwo John Mugo wa Mate ni areketie gukinya goko studio. Bwana Mugo geithikana karibu sana iNooro TV. Kwega muno. Ndika ndata muka marito maku wega. Marito mako no matamuka wega piu. Embu ni kwega. Embu tina thina. Kwega. Ne thengi ni guka. Tereke tukumenya makiria iguru waguo ndagweta maundu macio manini magukonie. Hari undu ungienda andu mamenye waku. Thank you bwana Kang'ethe. Nimbitagwo John Mugo Mate. Yes. Watogo wauganenie mutongoria wa aruti a biashara Embu. Nita chairman wa Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Kiria kio ni ruruvonge ruria rutongoragia biashara na definitely twina mutongoria wetu uri munene nike twitaga the chamber president etagwo Richard Ngatia. Vamwe noguo ni mwaki wa nyomba na varavara na ina kampuni ya kwana nini mbakaga na mbere yoguo ni narugamirite varavara kadhaa na tuka make sure ni twaruta wira mwega na anatukiria na mbere woguo mbere ya nyambiriria wira wa miako mbere ni irakoragwo ngi direct movies na gwisi ni turageria gutethia youth uria mangivota gwika na tuthiete wega piu ni rona kuringa wona twa Ngai atutethia na aria maina mbia matunyitirire tutingi matutatethetie nego thegi muno bwana Mugo uguo we niwe murugamiriri thiini wa county ya Embu wa Kenya National Chamber of Commerce and Industries. Good. Wira wayo ni uriku? Chamber of Commerce wira wayo wa mbere ni ku facilitate ni tuthondekaga expos ni tuthondekaga ni tunyitithanagia aruti a biashara tarunga menya wikaga kaundu gaka na mundu uria wingi wi mwena uria wingi na kiarenda kindu giki ni watuvota kumunyitithania nikenda mundu uria produce na mundu uria urenda kindu kiu makavata makanyitana. We also do facilitation for trainings especially for SMEs. SMEs ni aruti a biashara aria nini koguo ni tugeragia ku make sure na one mavewa information ira marenda niguo mavote kuruta wira wega. Kovano guo still Chamber of Commerce ni aragiriria muruti wa biashara kwi thirikari tanu ni warakoreria thirikari rimwe ni irauka ikarauka negeciria kuongerera kindu ta license na rimwe ni turenda nginya kwenda ni twenda kumenya mongerera marumirite sheria ni bill maravitukitie kuria county assembly kana iravitukitie national assembly ni kenda mongerere andu wetu niguo andu wetu matikavinyirekeria mararuta biashara toni turona andu wa music copyright marathiurukaga wa vandu na Embu ni maratugiite muno magiuka gutwetia mbia mara makauga kwina performers kwina producers kwina magetia andu mbia nyingi mutu wakoria mwana biashara wina kabiashara kanini tauta ngove example ya Kinyuthi mundu aina Kinyuthi Kinyuthi giki nginya county government imuroretiro na mundu uyu license yake kana permit ya kuruta wira no alivirwe 5,000 no ugakoreria music copyright yao kaya koreria tondu vau orenjera andu no wende makithoma kiona news ta mugwanja cia kinyoki njana kana no wende makigua news like voi tondu muno kwenjana gwa kivoi ende maumira mawirari wakoreria ndo sina one mao kama uwe muigu TV vau TV eva na undu fulani na kurai na kalendio vau
ukenegwa mago uri vengiri 15 ukarigwa ni TV iratuma uruta biashara kana ni environment uri vetu ni gava negwa thegi hema undu wa gweta environment ne to kahari uri ria kura biashara uri rihana thini wa bururi no riri bona mugo members akuneta members a Chamber of Commerce kindu kia mbere ni aruti ya biashara aria maikuo ya kairi ni mundu wonde ungiciria noese gukaruta biashara ivi karibuni na biashara andu matigecirie ni kwendia indo ta cia nduka kana thokori nginya murimi wa kawaida uri maga akwa ni matumbi akendia akwa ni uri mageria akendia ucio tumwitaga mwana biashara tondu Kenya no turi economy yetu ndingithie na mbere tutakuvota kuonjorithia koguo wa muonjorithia wa wonde wa vandu ari age gukorwa ai mwana chamber na ni twikaga kindu twitaga recruitment so that ria turakwariria taru tugakwigua no wa ukawanyitwo ni andu tazungu kuveza example wa music copyright ugitwira no uragiwa ni andu na njira ino tofauti ukatukwariria tondu we member wetu negwa haya thegio ni wagwe tuhoro wa environment reke tuge ni tariera murona rera rihana ati ria uhuri wa biashara thini wa bururi wa Kenya ukimurika ginya kura biashara na thirikari cia county iria twiguaga ni itumite andu ingi mataho no ndwa gucererwo kurihana maundu mangita macio ndu na thirikari nene riera ria biashara Kenya ritari ati ideni riri engineer Bwana Kang'ethe thirikari yetu nitakweta renda turuta biashara na ningienda kuririkania thirikari ati anekandika andu milioni cionthe 2040 egicoka egitu tax bia cietu itingigana kuruta wira wa nayo uriku lakini egatwitikirie gikorwa ndiratwandika mathiri maofisire mao egitwitikirie ni mwana biashara ngikwandika na ngiandika mundu wingi egicoka egitu tax na gitax wira ucio turaruta bia cia nginya cia thirikari cia biashara ni kuonekana nevenya muno no thirikari yetu ina mundu mairi rimwe ni ku make sure taru yo niyo yakuva wira ikuve wira icoke irege gukuriva especially with the county governments no etheri andu amwe mavetwo wira ni maruta wira mwega muno na wira wao ni wathira lakini rimwe nundu wa ngucanio iria ivo either mbia itina kinya county ri kana withia county nayo ni atumira mbia nae ukithiriria andu wetu ni marakorwo maita mengi no matayarive undu uyu no mende kuga twe aruti ya biashara no atwende government watoria mwana aroragwo ni muciari wake muciari aragia mwana mbaga akamurera mwana ucio akagimara akamuvira cukuru ni kenda akavata gwiceria kundu kenge tungienda thirikari ikareta muciari tebindi cionthe ikoragwo ikarete ta muciari tondu muciari ana we mundu mugima agwitaga wa mwana no riu ona nyu hori biashara rimwe ona nyu ni mukuithagio murigo tondu wa riri ringi mundu ni akuheo wira akaruta wira muru ni ukoro supply machine ta ici ukarehiria njuru na no wetereire kurihwo undu umwe na kugwetagwa atia njigwa gwitona githungu ko inflate kana kuongerera ginya ringi maundu mangi gutari ungiuga ati hau tondu ndigugiciria ati ona inyu andu a biashara amwe ni mageragira njira cia ngungo Kembu kiugaga atiri Bwana Kang'ethe ivu riria ringi ciara muvunjia no aria ringi ciara muroki tikwati andu acio mekaga uguma yonthe gwikite atiriri actually and this ino ni me address towards the corruption that is there in Kenya gutie muruti biashara ungitikira kuvetia atavetwe rutha ni mundu uramurutithia biashara andu aria maigwa county niyo maratuma andu aria marama supply na indo iria maretia matuika corrupt tondu agakuwa ukimva wira urenda nguretere vukuriri urenda ngurete na ciringi kana riri no urambira amba umve kivao it means I will work from my 80 shillings because I've already nimeshakupea 20 kwa huo ningisiria corruption iro na ikunene muno na ndukure gwithagia ni maruta wira time mwega ni tondu irambiriria ofisi ukivewa wira urerwa mborute giki warengerwa wira wa ukinyokiwa ukiororerwe. Let me give you an example because me ni engineer nafanya kwa barabara na mijengo ugagwaka nyomba igikinya stage fulani ukiwa ukiororerwe ginya ndu agukororeria gutiri ginya ngari yako mareta bau gutiri koguo urerwa ni ngari thiuga mekira maguta ni magauka nganganie ni magauka maina nganie koguo thiuka menya magacoka atia koguo maundu uri mau monthe maratuma mundu uyu vaita yake ituika ni tayo yariwa ni mwe na akienda gucaria vaita yake ukithia no atuika corrupt tu
kwi andu withagiriria akwira quote for this but supply this directly ati tikuthitha ini ukerwa supply kindu giki ni gia quality no ivuku ritwandika giki koguo kitheria finally ni kenda marenda twa kwa tu tia ngove example mbega muno ya miverethi ya mai no witherie miverethi ya mai gwi class A class B koguo kwa muverethi ura mwega witagwa class B ukithiria werwo urete muverethi uyu wingi ni kenda mai mekare wa magiturikaga mekare wa magitagia mbia ciingi cia kuruta wira ucio ni kenda werwo ucio ndugatuika warutirwo mwaka umwe na ni waturirie miaka eku roria varavara ira turathondekerwa thaino guti mundu uretekera kuthondeka varavara mauga we are improving this road from other road to bituminous standard agekira mbega marauka magekira karea ka milimita kidogo sana mbura yaura varavara ya kathuka within a very short time niguo macoke ringi wavo mwaka ukite mamberie gwikira mbia cia kuripira varavara iriku macoke ho kuruta kiria nigetha mone cia kuria the service provider ni turetikia sawa no arete kindu gicuku and that one kwina andu maravota gwikira vigilance mundu no akanwe na imwe wira mwaka muku no matingi vota gwika uguo marenda ucio kureta nai ni kenda maria na nigetha maria nake riu ri ni wekaga ni kumbura ndeto icio ngucia mwiroreri wakwa no turathie tugitaukagirwo ni maundu maya ngoda gukuria atia no wagirirwo ni kurora wira uri urarutwo thiini wa county kana thiini wa national thiini wa bururi tondu tari woiga atiriri ni ugwaka nyumba yakinya hana makaga ukakurora ndeyuria atiriri MC aria twinao ri abunge aria twinao ri senators na magavana na kiatongoria ciothe ri amwe ni mari na ugi ucio wa guka ku oversight barabara igiku no ubati ukakurora ona kangetha kiuri kiu ni kiega muno na mutongoria wa gucagura ti undu muna mutongoria wa kwandikwa andikagwa na maratathi make nundu uria athomete na andikagirwo wira uria arutite no mundu wa gucagura ti mundu ukoragwo ati akwirite nthomerete kindu giki njagura ngeke guo koguo tutinginengera MCAs kana MPs mathi makarorie wira ucio kiria cio mangika ni kuvitukia sheria na mbia cia kuruta wira uriku uyu lakini government and the county government especially maina ruvonge rwingi metaga rwa Ministry of Public Works andu acio nio mandikite ma engineer nio mandikite inspector of works nio mandikite andu aria athomu njira masavea na ma engineer makumenya varavara na nyomba yakagwa na mutugo uyu koguo andu acio nio matarakorwo mai wirari MC no akora utete wira wake muno na no nguve example ya MC wa gwetu tariu kwi wira turono kithina mbere tauni yetu ya Embu wira ucio we already are aware that ni wira funded ni donor na MCA ni mwetikiru kuruta wira uriku ucio lakini urakorereria ministry ria agirwa gukorwo ki oversight wira uyu ndiraroreria wira uyu wega actually at some point kwi vendi tona rugamia wira ukitheria contractor avetwo wira na arenda kuruta na arute venya muno mbere ya nginya inspection yo koguo wira we muri kutarume theno kwa kurwe yekirwe musumari kana nguru ungiuga nyitithanirwe na ndwe umikorete ndi kudungimenya so ndungimenya ni nguru nyitithaniti kana ni ndoka so if our inspectors are not on site hakuna vile tutaelewa kazi vile inaendelea vizuri tondo wira no rorirwo kithie na mbere te we muriku he undu wa gweta na ndaigua nginya ndahiukanda ati MC no raruta wira ni mabati ukorwo makiruta wira andu aya twathurire ati akoragwo muradi niwe contract ni uhetwo hau habati guthia ati engineer mu kangethetie nyamba ni correct vawe it is correct and not correct dinauga MC wetu ni kiora ruta akiruta ike lakini twina ma MC mararuta wira na ni tumese yes maraka mabarabara na ni tumesi na it is very sad ndungivota gwaka and oversight at the same time tondu wakwa niwe muvitiwe ogwekire niguo gwiciragia niguo your best koguo anoke ugeuka ukinaruria wira waku kagwira waku urikite we koguo kwina ma MC marerutira wira ucio ngukuve example ngukuvesa ya town ningwiraga kwi wira urathie na mbere and of course once era tonya thiini wa docket yaku ta wakwa ni MC wa area iyo andu mauga no uraruta wira uriku either to uraruta kana uraruta gito bwe to wakora lakini ni mbugaga atiriri kwi mawira mau marathie na mbere ku
no mundu cio akirwo korwa athetwe andu a ministry marorie quality for quality assurance no andu acio matirakorwa mai on the ground that is what we are challenging two kiuria kiwauria kia mwiso ati kwi andu maravewa wira ma MC ne maravitukia wira kuria mbunge makina menyaga nio ene company ino no kona company ya MCA yaria wira wa mbere ne wira wa kaire wira wa kathatu ira manita ni deliberate nio mareva wira magika gatia na tondu wira ucio nginya makireterwa ni monire BQ taru BQ yamba kuthondekwa ya kungaidi wira koguo mundu uyu no weze BQ eno ni ya milioni 4 tutugecirie no akwa ni ya milioni 5 tukena kuti 5 tukaimwo wira ni kenda kiarute tondu kesi kuma kambi kiambiriria nginya gatirimo ka mwiso riu mwekaga atia mwakorerera undu ta ucio inyu murita chamber one definitely we write a petition like the other time we muthenya twandikite petition to the governor and we want to also challenge the EACC kwi maundu mamwe na twatina tukiuga twi mwananchi wa kawaida kwi maundu mamwe tutangivota kugo beyond twavesana information iria vatie ni maoke kuria mashinani EACC na vinya riu niona ginya DCI akinyita ginya andu anene muno ndigwiciria ati no gutwike ni Kiambu kana atongoria Turukana kana Embu kana kuria kwingi mangi marema ni maoke matuirie twine kuga tondu ici no atuge tucoke mathuthuria makore tiguo no twamera matikegwe gweto tu ya malivu na kwina mbia itenge tu cia kuruta wira koguo ni maoke mathuthurie maundu mama mona niguo andu acio ni motherwe sheria thegio bwana mugo mati ni mutongori wa ahuri biashara kuria Embu ngucanio no ikuo tha ici ya mbeca ri cia iria cigutumirwo thirikari cia county ri ni muhutetie muno murita ahuri biashara muno kindu kia mbere na mungenda gwikwo atia kindu kia mbere kwina bill ino na marauga mbino uria ikuganwa na maragucaniria kanyamu kanini muno by the way bilioni 19 bilioni 19 less than 20 billion tugacoka tukaigwa mundu wengi na akiathitangitwe ndararivite 41 billion don't discount ni rugano rwa mundu tarivite 41 billion koguo bilioni 19 ni kanyamu kanini muno thirikari ucio ni member wanyu asa sote member wetu inyu anyu ni mari haigoti tiga twecirie guno no watugerie muno kumathomithia in case kwi andu matareka uguo niketha macerere utheri so ningienda kuga atiriri kwina andu mai thirikari ri kindu kia mbere matarenda kuona uthiri wa na mbere tondu bilioni 19 tandu wese kwi mukwika undu marekiri na naona gaika undu fani muno maoke matutare ria mbere makiuga turenda maretaga watu huduma namba matutare ria mbere na twataru riu marauga ni marenda gututara ria no mundu mugi angiekiri atiriri anyitithanie ya mbere na ya kairi ikiongererwe mathaa na andu we do the same at a slimmer budget yes no room also 6 billion kwa 6 billion out of 15 izo iraganganirwo kwa isiegana it's a very small fraction magosa 6 billion makaruta wira uyo mathiete kuruta ria kairi actually tarire matinge gutina makiwa ni magwika census mangi kuga document ile turekire nacio wira ucio avitukire wa gutarana turona huduma namba iratura twina mbe tuhano twava andu ultimatum ya mithenya fulani akwandu yandikithie nigenda tu update huduma namba andu onde andikithie nginya mwana ura aciarirwe kuma igoro nginya umuthi uri ungi kwa aciarirwe na uri ungi kwa akwire report yo ni virwe kwa chief niketha na akiavire county commissioner tukinyirwe ni report iyo tukina eka kindu gitagwo harmonization to harmonize ni tukumenya ndini handu ha gwitanga mbeca ndenda ujokeria nigetha tuhumuke haha uria muhutitio andu a biashara kindu kia mbere kwina pending bills itari ndihe tuthie twawira kwina pending bills engi muno matayari very special ya maveto wira ma varavara miako na surprise ya government koguo no twende government yegiciria na haraka muno ni ketha mbia icio ivota guka especially mashinani na kwi andu nginya marutite wira wa national government na ria maina mungucanio bando no turona kwi andu magwikara muno matayari ve kindu gia kairi wa vende cionde ria ture governor marekara ma taru umenye governor aria engi ni metua ni marakomba mbia na mbia cio cagwo na interest koguo aria marenda kugiriria ndu wao magoma ni mauga ni mosambia tawakwara over bilioni 10 uge ni wosa bilioni 3 na wachanjwa interest ya maybe 10%
wese 10% ya bilioni ito ni bia nyingi muno milioni magana ni milioni magana mathatu koguo kwava urava nginya ngavana uyu nafasi ya gutwia tukionaga nindese twaigua ni twese niguo mundu ugaga ninamenya kuda tumae to mukero hanini tugicokereria ne ngoria ciuria na ne nyinge muno na ngadu ni makui muno Embu ciuria iri itumitwo haha na ngatho cia kune tondu wa goka ne nyinge muno mundu etagwo Peter kuma satellite arajira ngugeithie mukoragwo nake andu murathoma na he mundu ngirogwa atiriri maina ari ajuja tondu nigwa wa gutoro SME arenda kumenya kana ni mukaga public awareness andu mamenye na mamenye ni kuri kiama ta kianyu gia kumatetera maria huri ya biashara ungina keragwa ati waiga nduka Embu uri hagira license indo ciothe turacokererio riu